takut ya? Tadi lu takut? Nggak apa-apa, udah pergi tuh. Mana tadi ya? Sono tadi. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu kan orang deh, pakai topeng doang. Kamu takut? Nggak apa-apa kok. Oh Yuk kita dulu yuk, biar nggak takut ya. Yaudah bintang. Pegang. Bintang Fadlan. Ada bunganya deh. Sama ya, aduh gak nyampe tangannya ya. Aduh capek. Takut topeng nih Habibie teman-teman. Aduh melukainya mulu. Orang isinya ada topeng deh. Udah yuk kita joget yuk, sana yuk. Yuk, dadah dulu. Dadah.